Ngiyakwazi lokho baba kodwa njalo kusukela ngafika ekhaya wena ubuye unasikhathi sami ngenze njani baba ngidala ngilinde wena njalo ngenze njani buka ngilibingelele bafowethu obingelelayo Ncelebane udabuka eJozini emkhanya kude ephosini basiqakatha eJozini ehlala nathi isigodi kwesenkosi uGomede ephosini basiqakatha nimbekelela nje bafowethu ngizona inthulela umsebenzi weqembu ama MPZ okuyiqembu likamfowethu uSkipha Sengane kodwa liholwa yimina cishe ngeke nathola phambilini ngonyaka owedlule wa-2023 ngiyanethulela lona iqembu lesi libuya isibili ke manje libuya ngengoma eziyisithupha engizokucela kunina abafowethu ukuthi nesisupport nesiseke kakhulu kulomsebenzi njengoba nenzile ngonyaka owedlule nifaka isandla no-download ngendlela e-right endaweni e-right futhi angizuwanda kakhulu ke bafowethu ngicela ukuthi ke niwuthenge endaweni e-right lomsebenzi nesiseke kakhulu ngiyabonga kakhulu bafowethu niseseke njalo la ngonyaka olandelayo funa 2025 sobe sikhona ethula MPZ nesiphathe kahle kakhulu bafowethu siyabonga kakhulu. Umthetho litakumalwe flama bimbe. Umthetho litakumalwe
athi liyakwasa usiqashwe umthetho uzwa bathi athi liyakwasa usiqashwe umthetho likakumalwehlula umthetho likakumalwehlula